kum sang khat na zako le som sagi le kuma na ki phut ko Songjang hu kung dinga golden jubilee kum som nga hinna ni khoi to panin kum som nga chan ei pui pau pathin chu I bon chau thela ma sa pen ten thangwa ni kan ni na je pathin thu ngai kon na khat ga ni je te thim puda kum som ni la kum nga chang som in siming ka te chule nang hon kum som nga kum chu na thian su riu chule gam sung pum pi sunga cheng ho zo se nga cham hlat na pun do dingu hi chu na ho dinga jubilee hi ding mitin in ama nei lagu akinung mu ki ding chule mitin in sung mi te hi nga kile ki ding hi pathin thu thing isim do chu atui pani pathei bu ti han dunia bible chang pathin thu ga asim do ma ba mai che thim pudan Israel te khang lui mi te hona chon na etia chom ho jong pathin ma pui na ho kum som nga hin na chu na ho na man ding ngani diu hi chi kum chu na ho dinga cham that na kuma na pun do diu ti bang hen tu ni khwa jong hi lai ho bung sung Songjang ho bung mi ti adinga jong hi che pathin ma pui na pathin lung sit na achan naw kal kum som nga hin na jong hi amo adinga jong chon sit na suwa ko na ki hen o te dingan jong cham that na kum hian lang etia chu in sunga jong nei lago batle tha ma ma lo letia lung kin kilung no mo tu zia ki sa tu ding ai lo letia ki hian o na no kha ai jong le ho bung mi pi te khusung mi te dingin hitia chu king he thiam tu na ki ngai dam tu na kilung sit na kum hita dingin ke man ka pung do ta ne je echi golden jubilee ei pui thung ta ji hin chi pathian ngai lu pathian lung sit ei chan naw mel chi sing na dingin hi chi sung hi pathian lo pi na ding le hi chi pathian lo pi na jalai khusung mi te sunga jong akila an jing thein dingin keiman pakai tha cha pastor pau chun hang sing hin hi chi golden jubilee song hi pa pathin cha pa pathin chule tagaw thing pathinin hondo na kanei ta ne amen kim kana nei gate commemoration of Songjang Baptist Church Golden Jubilee 50 years 1973 Akona 2023 chan theme thus far the Lord has helped us dedicated on 25th July 2023 dedicated by Pastor Paul Chun Hang Sing Executive Secretary TBA Assam pathian lo pina chang tan taw nei ning gati o sang ni le som ni le kum Songjang the teachers new building echi tha tampi ana sengun sumle pai tampi ana sengun eti chun ho bung mi ipun khom na alo leta kingai lutna tha na zala echi thatam ta ni khotam ta alu nong singa pathin mal somna achan wa tunia chlai muna ding khoma hongdo theita dingayum jebina masa perin pathin thangwana khan te ki na je echi Hou-in ai lo le pakai mai cham kisim na ding echi ahu ten thuta del raga wa ahu wa asunga hi lolhin nakin kingai lut nakin pathin mal som nakin ho kin thing lo pita ta ho akibol jing jeng thein dingin tuni hin keima pakai tha cha Pastor Paul Chun Hang Sing Executive Secretary Thado Baptist Association Assam hin che hongna kain nei ta he pathian lo pi na chana put la be ngote lut so he le ting ilu ting la to ding dan ka zit la ma hen anu me ho si siung to bing din ka be la nga he pasal si siung to diu tin la program apa ni sa pa du he labu som ni la li ana ko ni jing ga de wan noi le si le asunga cheng zo sia bon cha ka da he azi chu man tui bi ho chunga atun do tui su ho chunga afu de he pakai thanga kau dinga ko hiza amun thinga gading dinga ko ham ku thing le lung ke neza ahin na pan na be dinga te do lo
Zuwa ki ha si lo hil ni chu he aman pakai za kuna wang bu na le ahu hing fa pathina kuna chon patna amuri he bo jacob chehi ama holte re na mai holte khangui chu he bo pi ho na ho na lu dom sangon chule tun sot pi na ho ki khang sa